lebih ganteng banget Om. Pak. Wih gimana Pak? Di Jalan Cagak. Oh, puputaran di Jalan Cagak Kadiu. Muter. Liar. Liar puputaran mah. Muter kulanan Pak. Liar. Eta teh kan si lieur, di mah ketemu muteran. Nah, kapan nih si lieur? Pak kan. Belas gandeng. Eta bedog dah. Ngali itu bedog. Oh, bedog ya. Ah, kebenaran pisan Pak, ai bedog dia mah abi gaduh hayam. Bangun cik geus sakan tenan. Pak. Biasa si Bapak masuk musik ke umurnya. Kata sebut kita ganda, Pak. Gandeng kehen talipak ya ke orang. Ai teh paling talipak deket ka urang. Emang apa?